han arin sarchuchot kamastio am huna kahku dinashpanu lishkangel kamastio am huna kahmum dinaroy pedina tachak liqoqtin hokuna kahkangel dinaship chor chirish toqbal shinumsi nabal liqoqtin utlipo nahtiokin chiroy beninki shaqik lin railal abanan mak nakni lekin balqosi kwiftoh nasaqew utni akwaklik nije poeta okli okin inju angkaw nashik palibatrek no utmakat likoy beniom utika kakwi ating Dios kun apong kakwi linjuam uting kasik tingja say linjo rating di Dios wan Dios shale kako Dios. Salmo chisumembi chikanimash kawali kakwa sa komoni chikanimash kawali kakwa kashal us bichankile bli salmo chokreli ka Dios chinaus ut shkolum naktakek shlokan chilokonero li ka Dios shpanak shkolum naktakek shlokan li kakwa shkwaklesi kuchi Jerusalem uch utubeblas Israel shechachala i sa komoni chikani komoni chikanimash kawali kakwa Juanim le ka Dios, kahosh ni mas kwankil, inkanarus dismalis chamalis naleb, le kakwanas tiang aeb li neba, aban. Chakanimas kawali ka Dios. Sa komunil jokah kuish kulalis kabrakali rati ni kakwa Dios. Nasya chikokain. Es kwas kuitin. Kuila ini bukta sili chabila silal. Mokona ruta tini mobrasi kubrikinan. Ham bangkong ahel tene bambi seiben. Utra chale seiben. Kuik anin bukta sili chabila silal. Kuitanim ano chikyal na alag senjol. Relik chikyal nak koi panirah ingkah kamukil. Abanan kunim ano ain. Spanak chakrap imbilin. Narah nasye. Nakaangkong doklak angel hasta simple kwe. Hokanutan, aruling kamungkil. Alis bukta singkil chimatan, lichabila silal, sing aning kun, lik aru, ingkulubas kulbas as kawali chabila silal. Relik chityal, usta kongkin si achabambil, utmaniah echal kwe, abashing ekwip chokmos, chiruchish konilep. Re chanikil, hokyal tinruk chanikil. Sa siyang kabli uner chol simpapan, sing ekwip ko unin chol, re chanikilep li uner chol. Sing ekwip chisachis kunin, re naktialakchan reru, tebing kol hufungkak. Uchis kunilain, nanahim ano sa skawali chabila silal, re naktoshin akong krikin diskia chiyom, pratin ni Dios. Antiyos shalika kwa Dios. Eskartetin Kwankochi shlokonikis kawali kakwa Sikili kachiwam nashike Amananin ka Kwanko kahkwi arin chulikutana in domingo Ninaw na chikahunilo Nakanunsili kachiwam Sarikahun kapal Simenko achak Kulikatak lang kilain Inkat kachenak kahkwi li nasnaw ilokruhu. Inkat kajena kahkwi li kaure simpil. Semana cika hunilo, jo cika kaure simpili kakwa Dios, rahlal kutan. Utrahlal domingo na nagochotla. Arin, kundi apostol San Pablo, nakosten Chistau paru li kamatan kwan chika hunilo. Kona bech chukwa bech. Sali kahun kapal. Ut kona bech chukwa bech akwi sali iglesia. Inka chan tische hunak nak jana ala sa chol. Utayin na apal nasche pechan. Nak nache hunak lisk angel nasche toh ala konsein chol.
Amanan kuinkan alap sa chol mahun kwa tispanu lish taklankil kwan sa kawali kawa Dios. Katawro chika hunilod kono kostengale poto San Pablo bitana likat taklankil chan kwan chika hunilo mani tische makain taklankil tismen kataklankil an sa likahun kabar Rikine kalal kakak. Kuinka nakakam sbe, kuinka nakateli be ciruli ko adiosan, karena chalel sakapen. Semana kuimahon ko na ko atinak cirisli chabile silal chan rikine kalal kakakol, kalut ko ipani. Kokanak cika kunilo mahun tisje cika nakwan bejanak ala kwan sa inchol tokol nak timbanu koltika kere nak anis sumla anis kwan ralas kahol pesas kawan nak srah amana nak kwan ralas kahol kwan kun stak langkil kwan kun di ik tento trika renak lialal kahol behaan ingkate sachka Amana ni kana chef pejan atau ala kwa sain chol kwa kona king kola ning kahol ingka pejan liqat taqlankila inchan skam ale kunelik sali chabe le silal liqalal ka kahol bengkwara katikip sali kahon kapal sepanak aninas chan nak zena ala sa chol anang kilis taqlanki suli diosan anas koslan kwang stohbal kwang skakamungkil kwang stuminal mananing acha cimatan naske kanale di Dios cimatan naske di kajuam di Dios chan hokanak cimatan nakwi cikasi di kajuam di kak angel di kak aush di kanale re di rel kahol bek utkila o chan kwang ko sa hundi iglesia tentot kajal ka echan spukte singkili chap ile silar anakwan saru chicho chay sutuni chap ile silar mahun tische inka chik ninau ratin de Dios mahun tische mahina kwa iratin de Dios la taklankil kwancha chalen sala siahik kokana kwi chikahunilo Salikasi akik kwanchak hun kataklankis sa kawali ko adios utang kwan sa kapen skangelankil nakwan katyu amanin sa chichoch utwing ka nakakangela rachalel sa imen chan apoto San Pablo utang nakwilam anines na ora tindi ko adios uting ka naspuktesi ingkana stenka likomon ingkana tenka ralas kahol Rachalel sa ispen. Rachalel sa impen chan kuingkanin pukta siri chabila sila. Panak akhil ru chan re chaningkil na al. Hajal tana chan ru chan yapot San Paulo. Masa sailal marikin railal. Amanan tentonat ke chani chan chishkunil chokare de ko Dios. Mukuchok keta. Di Iglesia Católica ingkana ribeni pejal stumin trechani honak renak ek stumin ingka di kacua makila o ingkana kacua ni pejana kaciri cabe le sila man tentu tes ke khos maya ingka muka kata sebenarnya kampung katak langkil cang wan sa kawali wa Dios na cimatan stakul ucik matan hecak Yani nasya ancan stohpal narah can ya por sampala manan la os takut can naking ka can ustaras kuluk rah dak toh di kakutan can to six bukti sengkel japan muko anta katak langgis mane ko Dios ogana statetin ok biloche ka khunilo masa sailan amanan kajala ka jis kamal ni cham ele silal redi ka ko Jesus par ko ni cham ele silal andi kol bai pejal chok rechis khunil Pilaat ak jokat stapal di kol baib abanang kuang hon cik cikis kuang hon cik cakuis dinarah kolek aram bok bilah sepandai Dios cika cila kakais kaketin masa rilan abanang
kawano akcisa kachon ut sikakong pimahin ang katikis manong kilpija kachalaka salal chalakitsuke Sa Roy Benengelis Chavilesil, sa komunin loko shakli, utyoko chipicha krikini bich, aleluya. Aleluya, aleluya. Hanki kulu kreli karailan, utki kani kreli kadjahel. Aleluya. Erigina tashakli kahwa Dios. Lishabelesili Jesús y Bambilchban San Marcos. No con embelacat, con el legat kaku. Sablikutan nak keel sali chutil balkab kol Jesús roshben lak Santiago la Juan sarochoch lak Simón ut lak Andrés lishnali rishakil lak Simón yoktio yoshtik ut tikto keshte resilre li Jesús kihilok chishkat kishchap liruk ut kishwaklesi ut an kishkanabat shban litik ut kiok chi kangelak chirueb eku nak akshok lisake chishunileb litiach ut li echanembileb shban lachtsa kekamek chak rikin li Jesus chuchukeb chirelikab chishunileb litenamit ut kishkirtasi nabaleb litiach ki ilapay rueb lishtiachel kirisia kwi nabal chimaus ach musikech ut inka kishkanabe chiatinak limaus ach musikech shbanak nikesh nauru nakshok chi ikek toch kot ing achwi kikwaklich kiel karan ut kosa hun selal nachech ut kiok chitihoch lach Simon ut ebli rochben koeb chi sikbal ut nak kosheshtau keshtiere chishunileb tiokeb chasikbal kishtili Jesus reb tiokeb saharan chik nachech sebli tenamit ut kalebal nacheb arin aranakui tento timpoktesi lichabile silal shbanak ain ach enak shulinelk ut kishbeni chishunil galilea tiochishpuktesinki lichabile silal satkeb li chutlebal kab ho akui tiochi ri sinkilach limaus ach musikech anain ratinika kwa Nimlalok alat kakwa Jesus. Sali kostalanino, sali domingo shnume, tioko chi rabinkil li shtaklankil relika kwa Jesucristo. Sali kostalanino, tioko chi rabinkil li Jesús, tiochikulung sali rochoch lach Simón, San Pedro, ut lach Andrés, diritzin. Li Jesús
tiochi kulung tiochulak no sali rochoch San Pedro ut aran stiklach hunli kangelach rikin li suegra no rikin li shnali li shakil ut rikin ebli cristiana mare sherabi li kangelach li Jesucrist ut sheulakaran sali rochoch lach Simon ano ara stiklach li hunli taklankil hunli kangelach rika Jesucrist abanan lain no te kucing kauslak li Jesus inka sut chan lain li kuala li Dios kakui lain tinkangelach saria kawabe hom li kawa Dios inka chan sutan li Jesus tiochi kangelach rikinem ebli kablahut salom inka shkhunes li Jesus inka chan tian lain timbanu khunes chishunil inka chanan li Jesus sali shabilesil tiochi kangelach rikinem ebli kablahut salom khulni retali li Dios li Dios una kana no nimlish no umli kawa Dios amanan li Dios raj khulni kangelach re ebli komunin inka kui juna kui no li cristian li Dios raj khulni iglesia lao inka khulni cristian juna kui cristian raj khulni khulni chut barwankeb no ebli cristian ahora cuando la iglesia católica navale del sud na inka no sakechi karu sakaleratin cuando li atin no la iglesia católica shkaba sinodal no ebli obispo so cuando li sínodo el obispo mare makali ratin saka sali atino balkechi pero abanan lain no cuando li naval cuando li di kauslak sali katiwam sali kangelach arin sali iglesia católica karu li atin sinodal no lain tioki lain tioki chatinak ut lain tioki rabinkil ebli ratinole li kakomonil ut chishinilo no to banu karu tiokochi atinak. Lo voy a decir un poquito más en español para no confundir. Esta idea del sínodo es muy buena. Los quechíes ya lo tienen, donde todos hablan, yo hablo, escucho lo que dicen mis amigos, mis compañeros, y hacemos lo que decimos todos, ¿no? Nos ponemos de acuerdo. Esto es muy bueno. Li Jesús, salí taklanjil Jesucristo, li Jesús, shkangelach ut shrabi li ratin li kablahut salom abanan li Jesús no sol li chabilbe relika iglesia enka unes con li cristian li iglesia chishunino lau li santa iglesia no con li chabil beach sa kechi no lau tsakali santa iglesia tian lau tsakali santa iglesia lau tiokochi kangelach rikin hunli kahwa Dios raj hunli iglesia rikin li retalir religión humri kahwa Dios. Esto es lo que quiere Dios, que trabajemos como una iglesia como signo como signo del amor de Dios, estar juntos. Ebli holominel sa ebli kaleval te kangelach rikini ka holika Jesucrist rikini lishnalebli Jesucrist inkashunes hunlika wachin holika nachin teochatinak marenka teochira benkil lish komonoleb tento salika iglesia lo to kangelach chishino lao ut tioko chira benkil chishunileb salika iglesia
li Jesús salikutanain Chinteno chirishno li shkankelak Jose Christ no rikin ebli kabla solom ut ebli Christian she ulach barkwang li Jesus abanan kakui ras hunli nimla italil kakui rakan li Jesus karu li nimla italil Jesús banu huninim la italil. Ahora Jesús inka kulung karin saro church kakui hojun li doctor huni ilonel li Jesús kulung karin saro church rikin hun libe hun lishbel hija Dios rikin hun li taklanki li hija Dios Bakuli Jesús tiochi atinak chirish li tiarru li sakaru li kajo Dios. Li Jesús kulun karin li kinhun li taklankil bakuli Jesús tiochi tihok chirshep bili cristian la uno. Li Jesús kulun karin sarvichoch tikin li shcholi kajo Dios utrach no ushap li kamak ut no ushkam no li kamak. Jesús vino en este mundo no para ser un curandero, no para curar personas, no es la misión de Jesús esta. La misión de Jesús es hablar de Dios, enseñarnos a Dios, darnos a ver el camino de Dios y también perdonar nuestros pecados. Eso es la misión de Jesús. El resto es lo que la gente quería, curarse. Li Jesús salí taklan li Jose Christ en Junsut no Sholach va li Jesús la hebli queen krikin li tik chkaba lepr abanan chirish li tihok shkoe ebli la heb queen ut hunakui schalk ut Jesús spatz ut ebli bele bashkoe ein kanina ochan li queen kan kauchinan abanan no chale Jesús nim la pabal shal chalkalat shatao la lin pabaum shatao la lishpamon le Dios. Perdón. Esto es lo que pasó con 10 leprosos que quedaron sanados, se fueron y solo uno regresó. Y Jesús le dice: tienes una buena fe, reconozco tu fe. Esto es, ¿no? An salikatuam la o mare kakuito kochi pasó que a Dios mare Dios guajar mare guaj unli nimla etalil mare guaj unli mare guaj unli chakla santuam kaba Dios kimarin no manusilal no tiar no cuan unishina tank salintuam en kana online no karuto kochi pasó rikini kaba Dios amanan chirish an mare lao mare sach salikachol likajo Dios mare la junsut yokochitihok mare junsut inkate kochitihok likajo Dios ralaj likutan kuan kikin likajo Dios ralaj likutan tiochi raok chishunebli ebli cristian lao mare sach salikachol likajo Dios amanan likajo Dios ralaj lekutan tiochi lok ebli katiuam an mare sali katiuam uli chabil retal kawa Dios li shraum ni kawa Dios nim la shraum nim la rushtan ni kawa Dios amanan lao mare kachin li kachol mare kachin li raum alin saruchi choch li kawa Dios
ralaj li utan, ralaj li ralaj li minutos, ralaj li segundos, tiochi ilok u tiochi rauk ebli cristian. An listam li kawa Jesucrist, sa listam li kawa Jesucrist, li Jesus tiochi rauk ebli cristian ralaj li utan. Utin kachan, tiokochi ilankarin, sakalarin li kangelak, uchan li Jesus, toshik sakalan kalebal, toshik salan mare, toshik nach, toshik barkuan kebli kisan, tokechi hoy bening, un li retalili kakwa Dios, toshik aran. Lau, tiokochi kangelak li santitaklak sa li kagiresa katolika rin sa alta verapaz, utlau, shotau, karu li shtaklak li kawa Jesucrist, lau shotau, inka shrake, lista tranquilica Jesucristo. Tojuan salacatiam, tojuan saleca iglesia, utotento le santita clag saleca iglesia católica. Bantosh Dios, sagotanain, shrabinki li latinica Jesucristo, ut tobanu le auxilal, tobanu li latini Dios salecatiam. Hun qui oshibrinquatin, zakal, ninao, toh tibiru lingkuatin sakechi ni naulaina para banana timil tio kichit solok bayah to bechak nya kapabal to shakle sa komune Chakakasa komanilesh koskuit in Juliana Lain. Nakabat shire li kakwa Dios. Chishkoni lish lokalhatin dinashsi jokel dinashkanab jokel sedekakaush sedekakyuam. Laulish tenamit li kwaya kodi nakotutlat kebalish lokal. Antiosh li kakwa Dios nashsi kehun di kotanain Santil Domingo. Akshosh beres akshoril chul khun shaman karush katyesh kabanu. Autanakwan lao. Naulak siya ng kinaktaw Antioshik, sirud likakwa Dios. Antioshik kakwe, tinimakwal Dios. Sirud lion alain, nagkwakwaye ko siya karin chitakong, chiskewal lalokal. Rikeneb lahat namit, chiskosoal lalokal kaatin at kakwa Dios. Liatin din nakakesok, chistumal kayatin Dios. Makatoro ang spanong kilkakunin sa kwa. Sa lakababa na tinimakwal Dios, jukwabeh, kakwabeh, santil musikeh. Nungkoro ancha tinaka kikinat kakwa chishkhoni la loklak santila tin diskabi chuliona lain antio shakwe selakakyuamat kakwa Dios
Ralik chichalat kako Dios la kuatina lo katko Dios. Hokaina katko chatak sakati Dios chishkonil la tinamit la kola kaholat kako. Hosh kabis kele kopar kako Dios con que chaklak ángel. Yo que chitalik wa railal wa anjahel chanat kako Dios. Abanat kako Dios. Kahki chaklat nim la con kilal la kosiom sashbene bat kako. Hokanak bishakla oli kwa yekorin at kakwa salitinamit sampeir at kakwa Dios mareko li railal mareko moke sa chahel at kakwa chakwi chatek aeb at kakwa chakelako sa shbene honakla at kakwa kakishakwi kine kajoni kakkolwal kakwi shakla at Dios kajikwali kasaken utli kasakona at kakwa Dios pilah at kakwa Dios Pantio shakwe kwar in la lok santilatin at kakwa Uchatek ayeb la ángel ana di padre di pabo te diovis linge holomingre la iglesia que todo la kakwa Dios pantio shakwe chakosop ta sich kuni latena mitat kakwa le kharo shakni keruan geske chakli rok chakwe kwa ten ayeb at kakwa di kon sa jahel chishkonil churu li raila la kakwa Dios mani shakchona khaiken takjonil kakolwan Kahwi shaklat at Dios khunat Dios selikaben ut khunat la kanel qe chikutan at kakwa antio shakel kajuam antio shakel kakapilan ni kasike ni koran chikulung chiske wala lokal chikenala tenamit chiskos ala kwatin at kakwa Dios antio shakakwa kwa ana hindi nakapat chako sa shikawal kakwa Kristo At kakwa chakabita shakatzamon chaketa shakeshishna katzamachafus ashkabali kakwa Jesucristo Hokantasha Toilanka Renak Jokes kali kamaye Joko si kakwa ni kapit sa likok perel beach Nakataw sa luin numero 12 May hak chanchal chole Hey,
Iniciamos de la carrera de verdad. Tifojes pasvecina na kamayecain de por huaquilere chiflata shachil macual Dios tucabe lica Dios. Chisco de Shakcha Koma Yahain, Reister Kosinkish Kawa, Reish Nimakish Local, Huaquisa Kakawala, Sashkawachish Kunile Santiles. Chawita shatka aqua listik latinamitu chaklubata shakli nashmahteja renahli akhlitiwam li natiolak chak saebli sacrament de la Eucaristía ana kepta shakshban la kusilal simata de kuliktiwam sashkaba lika kwa Jesucristo ho canta shak eriginata shak lika kwa Dios Kanakta Shakato, kawgrisia kachol hasta kwa Klesio Choleka, Dios chigochiro lika kwa Skulu Kokweten Toshbanuki, relichitia na kakulbat ka kwa na kloto bantoshinto lo foninchaku alika gen na kataku galbala intento sa kabenti ala barutiolak Tialak hoke animakwa con Dios ashkwali Cristo likakwa. Shbanak rekinsto la ik sakatian, shashkwa kresi salita kana hokui, likinish kamik chiru cruz, shashkwi kisach kamak, sali rahi cruz, shashke saktiwam, usalish takik ishte chikulish bail animakwal kwa ankilal. Sashkwan na kanimal lokal kwa chimne angel kwa chimne san, tekasumbichachi hokai. Tiana santadat ka aqua la trish del bachi shunili santilal. Chawita shak la musik reshan to besinkiri te chikomain renata kalaku choke chiste kwa shikel lika aqua Jesucristo. Anu tanak kishkasesiri pshiroptesik kishaplikwa kijoshinchaku kish ashi kishere bitzolo urkishtie. Chekul shesekachi kunileish bin Hunshakalil li takashtesik saekaba. Aten Kakwa, Aten Dios. Hokana kuichishikwa kishaplisek kichoshin kuchikchaku kishere bitzolo urkishtie. Chekulut cheshukach seke relichit sekain ain sekre dikikel chokrea li akut khudin sunkwang linkeli totek sai kabas ashkabak wabale bre shabale blinmak
Chebanua en resh de manquil in hultin canquil. ating kapwa, ating Diyos. Chega base lish ni march local, sacramento li capabal. Cambiat ka kuala oli nakahultikaut nakaninki lish kami kutlish kwa lish tiotio la kualal nakatichicha kuli kwalitiwam seknash keri kolbaib unakatishi nakshwa kulch kangelak robela ku chakui chasach kama atka kwa chaketa shak naklaon la tsakon kinshte kwashi kala kualal tomolkato konakish bani santi musike chihultio kwe la iglesia kwa sotobe chosha Renat sakala krurkini rao kroshenka pa Francisco Roshenko obispo Rodolfo Roshen Michael nakelok relatenamit chihu tioka koya koy brika komon kamenake lishekashe zutki krikino beninki lish kwa krikep kuchichi tio chocolate shak cheribal said akusa chosha chakustanata shakucho atenkata shakrenak coach beni causa tamarisha dios coach pos coach misan shepa bank chakusar chichoch dotsakon sakonitiwam utonarik takalokon takanimar local sashka wala kolal lika kwa Jesucristo Shban lika kwa Jesucristo rekina sashkaban akwani makwa Dios tukabe sashna hili santi musike shishoni local honke kutan Lika kwa Jesucristo con solo con shakarabichi di hoche kwa Dios hokana klao chiachaka chol takatia balish kabachi hokai kina silal mahokechi tomakok utchogrechu chakilal nak makoibinichi mashalik lika kwa Jesucristo Hokanta siya. Jesucristo la shate chagre blia poso y tu silal tikana berekini tu silal tinke ere
Maketashak sachol kama kachakeban sachol shpabala santiles utosha techak chaketashak nak tokwang satu tukilu silal sakna rucho lehi la trito togat kwang kwangkil honke kutan ho kantasha chikuan tasha krekin listo tukilu silal kakwa Dios Sokanak tasyaka kwiki. chekeshale chol chelibel eri Pantio shali Dios. Anain lishkanere Dios sin asashas makruchi choch ushakreb libokbleb chiste kankilo kwa ain atka kwa mokoin Tanak tatok ruwele moeval. Habaranta ke kuntorola klakuatin utakira klipo. Reina Kyokos kulwalish kun shakalili kakwa Jesucristo. Kyoko chibichan krikini pich nakataw sa 114 at kachikwa pantyo shakwe.
Tokaring sali parroquia re li San Pedro Apóstol, San Pedro Carcha. Tihoko. Chahoita shaks musik lerok sakabena kakwa renak punelito kwan salaron y jarusho sakon sakunchi sacramento de la Eucaristía. Sash java lika kwa Jesucristo. Ho cantasha. Eriginata shak lika kwa Dios. Chish asoptesita shak Dios tu kabek los akolbejo Dios anti musike ho cantasha. Lika Dios shak chivere sin querer ban Dios lika kwa Dios. Renak Yokosh Bantushin Kele Kakwanki, Yokoch Bichankri Kini Beach, Nakataw sa 186, Chowantushin Katkakwa. Bueno, como antes visto que derecho, como dices, común, de Juan, que repetir de audio, de transmisión de. Aku ni simpan curi lo kemana nak kuan nanti sharing. Ada cakap kami makhluk si tengah, saya sebenarnya kaya David, telah terjebak di Stelemang, saya harus mencuri akhir.
Marjalek Angel sa lehong kaulal jila kutibar kita naman lilok lak santel mi raket chikana sa liwana la nakwan. Kilios tiskal la kajuama. Sa kung kutan joko kuchike sis kotbal di transmisión radio santel mi sali parroquia San Pedro Tarcha. Lios chikana karikin to sa kung silikutan.